Isiqalekiso sakho uqala ukusiphila mhlazane uphakamele abantu waphakamela umhlaba automatically noNkulunkulu usuke umphakamele mophakamela abantu nokuphakamela umhlaba. Make sure ukuthi empilweni ungalinge uphakame uphakamele abantu nokuphakamela umhlaba. You know what ukuthi kunabanye abantu uNkulunkulu azobagcina abazali babo noma agcina abazali babo hayi ngoba bebusisekile kodwa uNkulunkulu uyogcina umzali wakho ngenxa yesiqalekiso esiphezulu kwakho. Angiphinde futhi akubona bonke abantu uNkulunkulu ayobagcinela abazali ngoba bebusisekile kodwa khona abanye abantu uNkulunkulu ayobagcinela abazali ngenxa yesiqalekiso esiphezulu kwabo. Uthini BHUNGANE PX? Ngithi namhlanje kunomunye umuntu ophakamayo kanti uNkulunkulu uyabuka. uNkulunkulu aphakamela abantu kanti uJehova uyabuka. uNkulunkulu bese ethi isiqalekiso sakho ngifuna ukuthi usiphile. Ususiphila ngokuthi ngizogcina umzali wakho aze ahole impesheni. Akubona bonke abantu abahluphekayo abaphila ngemali yempesheni yabogogo kodwa abanye baba abantu abaphakamela umhlaba baphakamela nabantu besaphila kahle, baphakamela nabantu besenemali ezinkulu, besasebenza kahle, besadrive imoto ezinkulu. uNkulunkulu wathi leso siqalekiso ngiyokushaya ngaso uyophila ngemali yepension ngemali yabogogo noma ungasafuni ngoba waphakama ngesikhathi esifanelekile ngabe uyazithoba ngaso, esifanele ngabe uyazehlisa ngaso. Make sure ukuthi empilweni you stay humble. Make sure ukuthi empilweni uhlala njalo uzothile uthobile. Ungakuphakamela konke okunye kodwa ungamphakamela umuntu nomhlaba. Make sure. God bless you. uNkulunkulu umile njalo uyabathwala bakhe.